Kulay PUA nga day ba Marcel Mertong nga ya Trilang bat ka Holy Redeemer Renewal Center Mauklam kepada ka Retreat Center jong ki Father MSFS jong ka Guwahati Province bat nga kwa ban ya tu ya pi marba mensua ni adon ka website ke bakerteng ka hrrcmauklam.com Andrei namar jong ka jing duna pisa jong ka center ingim siem la penyat su ya katu namar bang hap ban siu pisa man kapor di namar kata ngi la bu no tang da ka blog na ka kerteng ka don hang ne hrrcmauklam.blogspot.com di na ka penta papin pa terwa mas pila ban type ha ka message box kan sedon kuwi ka jeka ka ba ban gebala ban type ban pa message di pila ban lej hang tu la don ru jing batai hang tu di sapa di sisin ba pila type la send kan poi bet sa ka email jong ka retreat center but ngin sa page ya ka ta ka jing pa terwa mas jong pi pada ka ta ka pisa pila ban supun yanga ba Marcel Mertong panombar hang tu pranyo kendai saunyo saniwei lai nyau riu bat pila ban pa sya katu ka number lada pimnang ban lek sya katu ka website lene ka blogspot ru la ban WhatsApp direct yanga how tu number bu biang ni number ni number jonga pila ban pa dalam pa WhatsApp di bisa ke mangalong desa supun yanga di ya kanu kerkom pila ban pa bakam suk kana winang la ban ya keren bat dia sengutu bat ya kapisa wala da pipa sanga makanaru andai kapisa bimde ban kuslai kapoi bet sya credit center hi maringi la pentekam hak tagadur di ngakar padru ya pi bat ya tu ya pi ba kani ka retreat center kala thaw we ka ying thmai ka di ka retreat hall ban kham nyambun ki bawan retreat di kajing inaugurate ya kani ka retreat hall kan salong haka Bible Convention baman ubunai ke ban salong haka khatlai terik bunai December arhajar arpusan bat ensa kerku bat ensa pli ya kani ka ying penlong retreat de aba ong kumta umut banya tu ru ba kani ka retreat hall kalong ka bathli mentah om padan syuki om padon i jingdon kam ban penlong mas mon ado ki kuri ki chalis ki jan mas jong ki lengdo kaduan padon ki syuki ban ka ket no ka ket jong unong kenya padon wet syuki na ka pentaban syong ki lengdo bagi no syakri mas padon di has kristi kal adon tambah sakristi gudang theli ti pilas ngutu di naduk ki momati ki dur jisu dur maria ki bangi jubu ha ki ying mane ini berkhot ha ong theli nget pis ngutu pampak don i rum namar ni up ya ke jing sebun jong man la iwe pe iwe kristan baju wan banduai ibijuan ladam de bawan dalade ru henrei piju sngap yangi lengba ke YouTube channel jungi ka bakerteng ka Holy Redeemer Renewal Center Mauklam official but nganget ba pi sngutu ya kajing ong jonga but kumjuru ngi sngongu nakaliang jong ka retreat center ngi sngongu ya barok kitu kibalaya rap subun mensim ya ka center nakapor syakapor di ka sing sajan barbor ka day bakar retreat center ka ken mau ya pi iba ya rap subun mensim akar kom keberit ne ke bahe ru andrei pidon benta akaban penpriang ya ka tin ka jong blai ya ka jeng penkot jong blai akitu barok ki bawan ya kendu ya ki lindok so blai MSFS ki batrei hakane ka retreat center but bila pen kersian yang iru kat kum ka jing la ka jong pi blai uyo i ya pi ya ka jing don kam jong pi
Mar wala Kristan hakul kom gabarit ne ke ba pedeng ne ke ba heru di de ban tip ya kane. Ba ka jing Kristan jong pi cubu kum kaduksa pila pha pisa nakapanta ban snai keduan. Di kat no lele ba snai duan de pit pentiet ia ki itu ki kuri ki ba don kam nakapanta ke jing kenyamas. Ya katu ke jing ai jong pi kileng dok soblei ki don kam ban pen kentang ya ujisu unwan lang ba katu katiar ke papi la ai kat no pinlong ibala kerku bat katu ke jing ai jong pi la dom de kum tala de kiwe ru ki banta su bu le se pi la ai na kapanta ki suki la ba ai na kapanta dur ding phna jisu ke kino ki bru ki bawan ban duai hakane ka retreat center kin sa yo ban mat ya kata ka ba pi la don benta kin mar kata kalong ka jing ai ka ba kraw ba pi yo ba leng ba jong pi bun ki bru ki yo ya ka jing mat ya u jisu di komen ko para to in sengongu lupa na ka pentakan ka jing sebun ka jong pi yangi jaga ni ka retreat center bat ka jing sebun ya ka retreat center ade hang ni ade hang no ru apa yang let sebun ya ka balang hi ya ki kam jong ka balang ka jing kerku kawan pai ja ka yeng ka sem ku jongi ku blei sebun ya kitu barak khoi di badon benta ha ka ni ka retreat center ka kono ka ru komru ingi ken mau ya ikong Clotilda Marbanyang ibala yarab ya ka ni ka retreat center ra ka ba no senyang ban penyok ban tei ya ka wei ka groto di ila klat na pedeng jengi dengan bu ya i aka jing duai kenang bo blei un yalam ya i aka syadem ko jong u yo try un kur ku yang i wei pe wei blei sibun sa sen pat